guys, юу байцгаана? Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Сая ажиллаа тарчаад Marla манай ажлын хажууд байдаг жим дээр йоганы дасгал хийж ийнэ гэдэг. Жим дотор хүүхд тардаг газар байдээ. Тэгээ Marla тэр дасгал хийж байхдаа хүүхдэд харуулсан гэдэг. Тэгэхээр Нарага очиж авчаад одоо гэрлөөгөө харж явна. Тэгээ нэг тиймэр өнөөдөр ажил дээр маш завгүй байлаа. Тэгээ бужигсаар агаал тэгээ гарч ирлээ. Хамгийн сүүлийн vlog дээр бид нэр камера алдсан тийм бишиг мэн үзээд маш сайхан комментүүд бичсэн, урмын үгээр тэтгсэн бидний төлөө санаа гаргаж залбирсан та бүхэнд маш их баярлалаа. Тэгээ олон хүмүүс их урмын үг хайрлсан байсан. Тэгээд тэр болгонд маш их баярлалаа. Тэртээ үрж ирсэн чинь дээр шинэ захиалсан камер маань хүрээд ирчээж тэгээ та бүхэнд ямар камер авснаа харуулд юм уу гэж бодоод PowerShot G5X гэдэг ийм камер байгаа. Энэ болохоор 5 сарын өмнө шинээр гарч ирсэн камер гэсэн. Тэгээд ийм камер байгаа. Өмнөх битэрийн камерын дэлгэц нь дээшээ ингэж босдог байсан. Энэ болохоор хажууд тишээ ингэж гарч ирд юм байлаа. За хасааж үзгүүд камера. Хүү чи босоод ирсэн үү? Яа, энэ ихнийг артай. Яг энэ сошиал энэ камер дээр хийсэн бичлэгнүүд маань орох болно. Тэгээд та бүхэн бас дүүрс чанарын хувьд ялгаа нь ямар байх нь мэдэгдэх байз. За тэгэхээр шинэ камер маань иймэрдүү дүүрстэй харагдах нь байна. Загвар нь өөр болохоор бас коноптонд нь өөр болж ирдэ бас жоохон дасах гэж жоохон хугацаа орох юм шиг байна. Mother's Day-гээр ийм Nara анх удаа ийм шаар авч үзсэн. Тэгсэн чи амар хөөрхөн дуртай байсан тийм миний өхөө. За шаараа аваа. Шаарнд амар дуртай. Аав хөөрөлд юу идэггүй. Жун. Уй, дэшэт. Уе. Упси. Нөхний үсэн нүрлэн ороод байгаа юм. Яаны нэвдэг нь унцсан явж шээ. Аав нь бол ингээл байх юм байна тий үү. Ээж өлтөд чамин байлгаа шүү дээ. За тэгэхээр манайд татцсан баха ализэний ямар чам унгаач. Татцсан баха ализэний гисцэн байгаа юм байна. Тэгээд татцсан бахаар юу их вэ гэхээр бөөрийн махтай спагетти хийлээ. Ерөөсөө амархнаар нь маш хурдан болно. Эдгээр материалуудыг ашиглаад үн жоохон муудсан төмс ах шиг энийг хэрэглэхгүй. Эдгээр материалуудыг ашиглаад маш энгийн, маш хурдан болох хоол хийгээдээ. Yay! It's not as big as I thought it was, dude. Yeah, still trying out. Okay, өнөөдрийн хоол ийм spaghetti. Spaghetti. Mommy came home. How's yoga? Good. Тэгээд дамбас бах гомь идээд явах уу гэж бодоод. Side хажууд нэг ногоо, чинжүүтэй луун, тэгээ нухсан төмс. Тэгээ Нарада соусгүй ерөөсөө яг оригиналаар. This is, if you guys have a baby or thinking about having babies, this mat is probably the most amazing thing ever. It's stuck to the table, but then you can actually peel it off and move it, but they can't actually move it from like this part. Yeah. So I mean, we've been using this since she's been eating solids, and she's never taken her plates or anything and like thrown it off because she can't. It's called Easy Peasy Happy Mat. It's pretty awesome. Одоо хүүхдийн урд одоо ингээл юм аягт ингээл тавьчихсан гараараа гэж асах юм одоо энэ дээр тэхгүй ерөөсө хөдлөхгүй ингээд. Айгуу цэвэрхэн лидэн гэсэн үг л айл. Гэтэ ер нь яаж иж байгаа тэгэл хүүхд болсон байна тэгэл. Заваар болдог л да доошоо зөндөө юм унгаадаг. Тэгээ тавгаа авч шийдэг. Арай гайгүй илүү цэвэрхэн идэх юм да. Гоё нөө. Аав юусаа бол гоё л шүү дээ тий.
Аав чи юу урж байгаа? Ха? Ээж нь дуурлан да. Yes, sir. Чиний үзүүлэгч хийсэн юм чи уурсан. Oh gosh, Nara. Why? Why? Яачаа миньяко юу хийсвээ хата? Чи яачаа? Яа энийг орж байгаа? Уурсан ч гэсэн хүмүүс тайлбарлаад өгөхгүй. Okay. Юу вэ гэдгээ хэлэхгүй. За. Сүүлийн 2-3 хоног Нарагийн хуруунд дээр нэг ийм эрх хуруунд дээр ийм зүйлж байгаа. Буугч юм уу те? Хуруулуу нь ороод ингээ буугчаар нь ингээд зүлждэг. Энэ тэгээд хуруугийн хөхөөс нь хамгаалдаг юм байгаа. We are gonna put an end to thumb sucking. Hey Nara? Lately she's been sucking her thumb raw and she's been like just sucking it non-stop to the point it really worries me about her teeth and her fingers and just her well-being in general. So for her own good, I thought in the long run it would be better for her to stop sucking her thumb as early as possible. So we got this contraption and it's... Oh, okay. And it's been working out. Naps and bedtimes have been a little bit difficult. Oh, Timo. Naps have been hard, huh? But yeah, this thing is called... It came in a little container like this and a package that looked... that looked like this. And it's called the Dr.Thumb. I think it was like a little over $20 on Amazon. Excuse me. Uh-oh. Jag kan not touch it. Twitch it. That's a task. Papa. Yeah, I'll show you guys once I put her clothes on. Okay. Let's get ready for bed, Nara. Is that Teddy? Yeah. За. Чивтэй минь яах вэ? За толгоороо гаргая. Нэг заримдаа бүр. Тэрэн king size орооснаас оо за. Short diaper war эхлүүлдэг биш. Diaper war. Diaper war. За, хайлаж их өмсөй Nara. Нэш. Дэши. Го. Яар дээр ирэх юм уу? За. Ээж нь хазаад байна уу тий? She accidentally hit my tooth. Then Nara. Ээж нь хувцсыг өмсөй Nara. Ээжээс зогсчихсан. Тэд зогсчихсан Nara. Nara, I'm gonna get you. Nara, I'm gonna get you. Nara, I'm gonna get you. I'm gonna get you. I'm gonna get you. Nara. I'm gonna get you. I'm gonna get you. Nara, honey. It's Nara. 자, 호로가 알았으니까. This is her Dr.Thumb guard. We're gonna learn to stop sucking our thumb, Temuujin. I just feel like in the future, this is the right thing for her. Especially because I've been getting a lot of advice from dentists, other people who've had babies or known babies. Whoa! Or known babies.
I really want to reinforce and help Nara to stop sucking her thumb at an earlier age than later. I just don't want her to have orthodontic issues in the future and have to, you know, and for her teeth to grow in the wrong way, or lately she's been sucking her thumb so much that the skin on her finger, on her thumb, is just going raw, and her actual finger is flattening out and growing funny. So just all these factors, and I know sucking your thumb isn't necessarily the most socially acceptable thing, and I don't want her to be made fun of or have to deal with those issues in the future when she's older. So I feel like she's old enough now that she doesn't necessarily need to be sucking on things because she's eating solids, and I heard that the sucking reflex isn't like a necessary thing past 9 months. And I thought this age is a good time for her to stop sucking her thumb and kind of just weaning it out, because I have noticed that anytime there's anything that goes wrong, if she's sad, angry, or any kind of negative emotion, she goes straight to her thumb, and she never really experiences the emotion and kind of grows past it. She just uses it to make herself feel better. The fact that Nara sucked her thumb up to this point has been a blessing, because she's been sleeping through the night since she was 2 months old, and it was really, really helpful. But I don't want her to become dependent on it, and I want her to learn to cope with different emotions and different situations in life without having to suck her thumb. So we're gonna see if this works, and I'll let you guys know. We're on day 3. Naps and bedtimes have been a little bit difficult because she constantly sucks her thumb throughout the night and to go to bed and for naps. So she's been, you know, a little whiny and fussy during those times, but for the most part, she's been okay. And the reason why I like this thumb guard is because if I were to put like salty or spicy food on her thumb, or if I take her thumb away, she's really upset about it. Whereas if she has this on, she stops herself. So she is mentally, actively making the decision to take her thumb out of her mouth rather than someone else or something making her do it. So I like it so far. You guys should check it out if you guys are kind of dealing with the same problems or have issues similar to that. Is it bedtime? I'm gonna get you. I'm gonna get you. I'm gonna get you. I'm gonna get you. Why is she running away from me today? Okay, 기다릴 수 없자. 맛있게 놀지. 되게 따라오지? Don't forget to subscribe if you guys haven't already, and share the video if you liked it and you think your friends are gonna like it too. Lights out. Fail.